Wah, masjidnya megah. Karavan Pati makam Mbah Lobe Desa Karavan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi bersama pemancing Bejo Bolo. Kali ini kita ngetrip mancing liaran di spot Mbah Lobe Bolo. Kita cari ikan yang besar-besar Bolo, kalau mungkin dapat. Bersama teman kita Bolo, Mas Nobik Bolo. Oh ya, spot perjalanan kali ini ya lumayan agak jauh masuknya Bolo, melewati persawahan ini. Air sudah nampak surut sekali Bolo. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bolo-bolo mancing semua yang telah support saya untuk mau melihat video saya. Jangan lupa subscribe Bolo. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Bolo, supaya akun ini dapat berkembang. Saya bisa menghadirkan tayangan video tentang seputar memancing di area Pati Bolo. Berat bulane Pak. Berat Pak. Bulane Pak. Enek sing ngene iki ya tak go mulai Pak, Pak. Ngene iki tetep tak go mulai Pak, sing cilik-cilik go Pak. Iki nyakot awakmu ora Pak, sepeda Pak. Oh ya, tak radungu apa? Gemes aku. Nah, ada kacane tok gede tak radungu ah. Katut kabeh ya. Cuk. Katanya golek gowok, Pak. La ilaha illallah, gowok, Pak. Tak duga iki mau aku tak lho kono kerowokan. Kecekel aku babone iki engko. Sorry ne Pak yo. Sorry yo Pak yo. Nek kecekel. Walah ya Allah, kurosike gowok. Aja wis ora tak obrak-obrak, ora tak kambakno, Mam. Ora tak gawekno paving gak. Tak umpan kangkung apa-apa, Pak. Delok Pak. Bisa dadi tutorial, Pak. Gak ngambil kayak gini. Aku curiga deh mau loh. Wah, pokok ana bunderan gede. Gak ya? Ini asli. Duh, rasanya tak dengan dodo.
Sek. Tuh. Kowe cekelek, kowe lek, cekelek. Cocolek, cocolek. Aduh, cocolek. Mundak tanggane mundak sing guyu lek nek cocolek. Aja cocolek. Mundak tanggane guyu ngedek lek cocolek. Aja cocolek. Ada gawoke, Bro. Oh, lho. Iso gasake tanggane, Bro. Gawok ya, Bro. Tenang ae, Bro. Netes, Bro. Ngira rugi kecantol, Bro. Kita pindah cari lubang-lubang baru aja, Bro. Kelihatannya sudah lubangnya sudah tidak makan lagi. Jadi ini kita mancing lubang saja, Bro. Ini tak gawok lah. Ngerat gawok lah. Piye? Ini ora tengah video. Ya ono, Pak. Dina mau ndi, Pak? Cedhuk yo, ndi? Ono wedi lho, gak ketok kambangan. Ya Allah, ono cacah. Tapi rusak, Pak. Tapi rusak. Oh ya, senengane ku. Anggere apa-apa kok gak gelem iku edan kowe lah, Pak kowe. Pentek Pak dhewe kowe. Aku ya. Hari ini ya, Pak.
Ya naikane Pak wis. Ya Allah. Kan 3 jari malah. Ya lumayan patang nyari Pak. Tak adane katok sik Pak. Apik ya gowoke padahal rosik Pak gowoke. Gowoke udah tuh col asem. Aduh. Waduh ndredeg kok ngasek mepek. Gue manjat ta. Gue man. Hihihi. Ada lagi bolo. Ini sak. Oh ya. Ya masih. Kowe kecekel kowe apa ngombe ra sida ger. Ada. Ora gede ya Pak. Patang nyari Pak wis lah Pak. Aja kok aso. Aja panik pemain kok panik ku lho. Ora usah panik. Alah. Ora usah panik. Jan sablek tenan kono asu. Sepiro Pak? Walah. Oh iya, sablek tenan kono. Iki hasil iwake bolo. Yes, mene bolo. Ngono ku. Piye bolo. Iwak kok ngene bolo. Untute telung nyari bolo. Iki patang nyari napa?